Молодость программасында en yaxşı dünya yanılıqlar. Başlangıç vatandaş rejissörlar, dinleyer, öz üslubunu kıdıralar. Seyircilerini kuvandırarlar, ne halkara kinofestivallerini yeniler. Bu yıl kinofestivalinin programması rahbetliydi. Jürilerinin birisi Ukrayna paytahtındaki kinoteatrlarının seyir etу залларını genişlegenini kararına geldi. Мне кажется, что нужно расширять. Menimce festivalini genişlenmek gerek. Filmlerini tek iki kinoteatrında değil de Kiyev'nin bütün kinoteatrlarında көрсетmege gerek. İstegen şehirler kelsin ve en yaxşı festival kinonu көрсün dep. Filmnin gösterüvü balaban ekranında başlangıç rejissörünün arzusu. Onu yerine getirmek için türlü kinofestival debütanqa başlanuu devrinde ende usta yardımını ete. Aslında bir festival resimlerini saylap alğanda birinciden yönelişini anlamağa tırışalar. Festivalin şehrinde o tesir ete. Bu yıl o sınırsız kinodur. Mında biz yana rejissörlarının filmlerini göremiz ve rejissörlarının ikinci işlerini. Onun için şüphesiz festival o zugunda öyle maksadını koya ve Молодость festivali istisna değil. Dünya festivali kinodan gayrı Молодость pek meraklı Ukrayna rejissörlarının işleri idi. Olar programaha Ukrayna yanılıqlar adının kirgenler. Могу добавить, мне еще, помимо фестивального кино, мирового интереса, национальной премьеры. İsteyim ki, başta onlarını bakmağa isteyim. Ukrayna yaş kino hakkında öz fikrini olsun dep. Onun için menin yapılgan festivalin akcentlerinin birisi milli premierası. Один из акцентов фестиваля, который лично я делаю, это именно национальная премьера. Onun için anda bizim için meraklı olgan terenmanalar var. Визуальные контексты, которые нам интересны. Kişilerinin fikrine göre yaş kinematografistleri öz muhalif üslubunu faal surette kıdıralar. Onun beraber zemanevi teknik usullarının çok taraflı gösterirler. Biz bu filmlerinde tek estetik vazifelerinin çizilüvünü görmeyimiz de, ama muhim, aktual olgan meselelerge cevabını da. Hepsi bu, nasıl olsa da ekranda aki soluna ve sıhça pek inandırıcı olan. Ben öz özdeşinin kinonu yapam, o oyunculu. Anda adamlarının yerinde kollar. Bölümün adı Şeytanlık. O 8 kıska film. Anda da süjetin hişaf etti. Ama adamlar yerinde kenide kollar. Mında da men kollarının meraklanam. Men kollarının böyle resimlerini birkaç yıl devamında toplaydım. Vakit ile ben de böyle kino çıkan. Молодость tek farklı kino fakültetlerinin mezunları için meydanı olmagan. Dmitri Bondarchuk özünü kinocu dep sayıla. Tasili yok ama festivalde kollarının hikayesi filmini takdim etti. Montaj Подібне кіно, монтажне кіно роблять досить давно, роблять в багатьох країнах. Böyle film montajlı. Onu çoktan ende çok memlekette yaparlar. Ukrayna'da azca. Bu dene filmi böyle kinoga hazır olgan seyirciler için. Ve o epataj değil. Elbette, Молодость'ın seyircileri çok. Ve bu kino көрсетілгеніне herkes hazır olmagan. Adetlerine göre bu filmini көрсетmek için daha yerini tapmak gerek. Dmitri Bondarchuk filmini farklı memleketlerden ve vakittan kelgen kinonun resim filmlerinin 700 kısımlardan yapkan. Resimde ise tek kollar. Rejissörün isteginin öz hayatını yaşayabilgen kollar. Ve tenketçilerinin fikrine göre seyircilerinin duygularını ve fikirlerinin zenginliği uyandırabilir. Festivalin daha bir yarışçı Valeriya Kalchenko ve Antonio Lukaç. Rejissörlerinin Manchester'da yağmur yağaydı talebi filmi. O onlarının diplom işi. Adası kinofestivalinde onlarında altın zük mükafatını almağa yetişkenler. Milli yarışında en yaxşı kısa film için. Manchester'da yağmur yağaydı adını Alex Ferguson idmancının işten ayrılığı için koyganlar. Ama film onun hakkında değil. Film uzun, yaş içtimai sınırlarına kırmayan adam hakkında. Режиссер считает, что для начинающих участие в таких кинофестивалях Режиссерның fikriне başlanğanlarının için Молодость kinofestivalinde iştirak etip, konuşuvdan ve tanışuvdan gayrı sanatka yaxşı stimulu olan. Yengenlerinin perslegini yaxşı bonusu, aslında tenketçilerden ve seyircilerden gerçek ballarını almak ıntılıv. Çünkü filmni internetteki birçok adam görmedi, ama ayrı cemaat onu bağa ve
бааны Ты аласың. получаешь оценку. Бай Ради үчүн оценки о она, эпси наверное, бардыр. существует. Всё. Сергейлер Среди ожидаемых емекленген зрителями янылыклар национальных арасында премьер инде фильм, ябанчы который уже тіл получил кечилерден высокую үксек оценку бааны алган зарубежных фильмі. критиков. О Это Ахмед «Мустафа» Сарыхалил режиссера режиссерінің Ахмеда «Мустафа» Сарихалила. фильмі. Продюсер картины Тамила Ресімнің Ташева продюсері рассказала, что Тамила украинский Ташева документальный фильм аңлатты вскоре ки, покажут на украин Берлинале фильмны и американском Берлинде, фестивале Вилки, независимого Америкалы кино сербийский «Санденс». Санденс, Ну, на самом деле, это фестивалінде первый де фильм вообще мой, көрсетілəcек. да, это дебют, можно сказать, в моей режиссерской профессии. Я еще студент, Мен на третьем ученчі курсе учусь. сыныпта И для оқиын бе меня 90-ды 90-минутный фильм фильм это на самом деле менің очень үшін знаковое бақадыр. событие. Просто Бетек мойын знаковое. дегіл, А менің связанное с моим халқыммен народом, с Мустафа Мустафой Джемилевмен бағлы. да, Асылында это, менің на үшін самом деле, бұйық вақия. такое Более масштабное адам событие мақында лично для фильмні меня, чықармақ потому что опек месулдыр. снимать Бетек о адам человеке мақында это дегілді, очень қырым серьезно. татарлар ақында да. И не только о человеке, а о крымских татарах. Фильм хорош тем, что Фильмнің он иесі не отек просто айры адам какой-то ақында акт конtra дегіл, человека, о а милей показывает әрекетні просто көстіре. национальное Бұл движение. тарафтан С этой опек точки зрения очень киметлідір. ценно. Уста Профессиональные анылары да моменты бар. тоже есть, О конечно. дебютант Если болғанын учесть, что диққатқа он алсақ, оның дебютант, ilk что фильмі он первый әлбетте фильм, то, ұбулы конечно, для него это большое дело. Кинонын ысысында Уйз Мустафа Джемилевнің аятты ақында икее етме. Бенде bu issa сепіне она раскелген адамлардың хатыралар тақылалар. Сүргүнлік, ilk қапылма, ве эндевамлы ач Для тұтығы. раскрытия этих эпизодов Уч, команде фильма юз довелось учкун. побывать в 5 странах. Бұл қысымларны açmaq үшін фильмнің тақымы 5 өлкеде болынмақ керек еді. Бақтан Кипиани тарихчы ве мұқберіне ондан зиеде интервьюны язмақ. Джемилевнің иждешілерінен, ақұруджиларнен, межлесінің азаларынен, диссидентлерінен. Фильм яратыcılarının баш вазифесі бір қараманен 1944 сенеден башлап, біздің көллерімізге қадар Қырым татарларының юлыны көрсетмектір. Сүргүнлік, қайтух, милли әрекет. Фильмы должны быть художественными. Вот Да, эти кинештерчилерні фильмы такого рода, они желпітмек үшін интересны, в фильмлер первую очередь, биди для олмақ специалистов, кереклер. для тех, Оле кто фильмлер біріншіден интересуется этой ұсталар. тематикой. Бұл мевзунен меракланған Там адамлар в этом үшін. фильме не развиваются Оле события фильмлерде так вақиялар динамично и ажеле быстро, суретте как инкишаф запалом оно не етмейлер. смотрится. Тез Но для бақылмайлар. людей, которые, Ама скажем, ақ қору в парекетнен какой-то бағлы мере адамлар үшін олар связаны с пек правозащитным мераклылар. движением, для них, конечно, это представляет Яш Мустафа огромный интерес. Джемилевна Молодого фильмде Мустафу Максим Джемилева Пасечник в фильме ойнады. сыграл Ама суретні непрофессиональный яратып актер бечерді. Максим Пасечник. Оны Но өзі создать образ Мустафа ему Джемилев действительно тыздықлай. удалось. Подтверждением служат слова главного героя. Мен Я шаштым. поражен был, как Яшлығымны он қатырладым. вспомнил свою молодость. Создатели фильма Фильмнің мечтают, яратыcıları чтобы арзу историю жизни етелер ки, Джемилева увидело как Джемилевнің можно аят больше людей в хикаясыны мире. дүния Поэтому чоқ есть адам его құрсын. английский и турецкий Оның перевод. үшін оның А ингелес ве небывалый туртты аншлаг на джемилер фестивале бар. молодости Я положительный Монтес прогноз на фестивалінде да дальнейший ибер успех картины. олмахан аншлаг ресімнің Первый келедек показ, на котором я сам муафақиетні присутствую, кейнетете. большой экран, да. Менің болынғаным мен Конечно, бұл это, ilk көстерю впечатляет, о но балабан личность экран. Мустафы Джемилева, она Әлбетте, настолько, о айретте известная, қалдыра. что как-то для меня Ама это, Мустафа очень Джемилевнің ново, что шахсиеті он беле. привлекает людей. Оның үшін Вот мы о как раз қадар сейчас адамларны говорили о том, желп чтобы екеніні более менің үшін популяризировать эту янылық тему. дегіл. Неужели Мына она біз шымды художественная? лаф ете едімізге. Реально Бұл мезуны отражающая, дарақ но бітлетмек художественная, для үшін того, чтобы мелки бедей публика фильмлері была кереклер. По словам Керчекні Ахмеда көстерген, Сарихалила, ама съемочная бедей. группа стремилась Серджилер просто да рассказать кені о судьбе шолсунлады. человека. Даже убрали из Ахмед картины моменты, где Сарыхалилның люди сөздеріне чрезмерно көре, восхищались чықарып героем. группасы Поставили адамның исключительный тағдыры пересказ ақында событий. айтмаға Но всё равно, істе еді. говорит режиссер, Джемилев Ресімден получился адамлар қараманен настоящим героем. әретлегенен аныларыны біле сілгенлер. Тек вақияларының ғайырыдан икее тувыны қалдырғанлар. Ама эббір, дей режиссер, Джемилев яқшы қараман олур. Лобановский эбиден высекалы фильмны кино экспертлері қабыл еткен. Керчіктен де адына көре, бұл фильм тарихи шахи сақында. Онен бері фильмнің қараманыны бели футбол этманжи Валерий Лобановский. Самими дуғылармен ажиып жанлы медоғрыдан доғры олған. Біз форматлардан, идманлардан сербест олды. Біз доғры манасында мұстақыл истисал олған едік. Бұл фильмні чықармаға башлағанда біздің қараманымыз кімдір аңладық. Ама фильм насыл olacak sonuna kadar anlaşılmagan edi. Çünkü her şey nasıl ve kimin hakkında anlatkanından bağlıydı. Kahramanlar aytkanını Lobanovski bilgen adamları, onun çalışkan adamları, onun talebeleri olgan etkanını керек еді. O bizim umde kararımız еді. Антон Азаров, режиссері кинода çalışma тәжірибесі бар. Киевлі Динамоның идбанчы ақында фильмі толы весиқалы жанрда оның дебюті. Месулиет балабан еді. Чүнки бұл вақытқа же Лобановский или айры фильм олмаған еді. Вот он заканчивал... Мына о Рус театр ве кино мектебіні бітірген еді.
гайретнен, кибернен. Арзунен тулы яш режиссерны желпетмек үчүн кайсы пайлашылган еді. Біз она ойле фырсат бердік. Полон амбиций, желания, а мы дали ему возможность. Өзіне не үчүн олмас, келініс япайық. Чүнки ойлеше йоқ, айтқан адамлар тупланды. Мен анда бір русым. Дмитрий Сименов, о продюсер. Украинадан о. Сережа Полховский де Украинадан. Монтажный режиссеры Украинлы. Ама о маджар. Миша Марков операторы Киевле. Бізден да чоқ оператор бар. Олар біздің фильмімізні фарклы көшелерде чықырған еділер. Питерде, Москвада, Мадридте, Исвечереде, Беференкистанда. Ойлиште Авропаны зиярет еттік. Михайличенконың, Блохинның ве Шевченконың интервью алмасы лазым еді. Оны бүтін дүниядан насыл білелер, білмеге мирақлы еді. Керчіктенде, оның ақында чоқ адам біле ве хатырлай. Ве платины ойс карьерасындан чоқ шейіні хатырлатты. Да ойынжы олғанда хатырлатты ки, тақымнен Лобановскийны енмеге истеділер ве юткуздылар. Ве онлады ки, кетмеге вақыт Зрительный зал внимал не только интервью Сержилер тек футболын йылдызларының экспертлерінен кешкен интервьюны излемегенде. Видеохроникасы да. Eski Киев соқықларда абескерлар, матчлардан Украин радионың радио левхалары. Олар фильмде де бар. Яратыжаларының тақамы бүтін өлке яшайышының земінде фарқлы йылларының спорт рухыны көрсетмеге істейді. Оның маада футбол хрониканың ресимлерінің чоқысы керчектенде сейрегі. Бізде Валерий Васильевич Киевли Динамове Украина тарихы ақында балабан фильміміз бар. Чүнки тарихи вақияларсыз аятны ве адамның тағдырыны аңлап көрмеге зор. От Киевнің, Киевли Динамоның тарихы дегіл. Мен айтқаным кеби, о өлкенің тарихы. Дебютант режиссерінің сөздеріне көре, оның үшін фильмні баққан адам іштірағы мұйым. Тушынып тапа, кендіні анда стадионда таный. Кімседа уфа қолы белгиде, бабанин футболны баха еді. Кимсете каран бұйу кетміш сенелерінде о матчларында ола білген. Бізге балабан тарихи күнделігі 60 сенелерінден башлап бен сенеге қадар. Бұл бақы девамында енді Валерий Васильевичнің футболның мемлекетінің аятында чоқ мерақлы бақайлар ола. Фильмнің яратыжылар айтып істегеніні қайдеттілер ки, біріншіден яш сержелерге о насыл адам олғаныны, оның табиятыны ве адамлармен насыл мұнасибетте олғаныны алатмақ істейділер. Бізде бірісінің артында оған сесі етірчі йоқ. Бізде 23 бірі-бірінден алатқаны кее бар. Фильмні енді Англияда, Шеффилдте, Монреаль кинофестивалерде көрсетті еділер. Шымды туған шері Киев. Невбетінде Милан. Телевидияның ве спорт киноның фестивалі. Бұл фестивальде бізге esas мүкефатыны бермеге істейлер. Яны о демек, әрбір мүкефатыны алармыз. Біркі esas, біркі йоқ. Ама намзетті ие. Сергей Полховский ершіні білден көрген санки. Керчектен белі олды ке. Миланда 34-ші халқара спорт кино фестивальде қалеплерінің мүкефатларын тұрув кечкен. Украин весекілі Лобановский беден фильмі кино ве футбол ақында фильмлер намзетінде ғалебе қызанды. О фестивальны esas мүкефатыны бетне чемберіні алған сон Антон Азаров Санкт-Петербургтаки режиссері. Ама өзіні Украин яратычы деп сая. Онен беребер, оның ватандашы Анги суаліне Русиялы Керчектенде деп жевапланды. Ве қошты. Емен мұнда баш Ленинградлы бандеровицым. Бұл суаліне жевабыны сәкенлешіп ifade etmek мүмкін. Егер мен мұнда ел екі яшамасам, чоқ вақыт девамында есе, белки мен бұл тарафны сайлап алдым. Менің үшін мұнда яшамақ ве анда насыл түшінмек ажиып olur еді. Менің үшін шахси фаджиялық, ама мен ой сайлабны яптым. О менің үшін пек мұйым. Бео түшінілген бе добро. Бұл вақытларының имтиязы санаат сервислігі Украинада яш кинематографистлері өз жақында ойлы бір мирақлы малумат берелер ке. Именлік бар. Режиссер Зинаты Исекбалидер.